tshwara le ntho o kganeng le sediba sena ha ke se sheba se tsidile jwale wena metsi a bophelo o tswang ka na o moholo ho ntata rona Jakobo ya re fileng sediba se ka boyena a ba a nwa ho tswa ho sona ya ba o a nwa le bana ba hae le dikgomo tsa hae o moholo ho yena wena lalela wena waseSamaria noma ubani oyophuza kulo mthombo uyohamba abuye kodwa ukhona lamanzi mina engakunikeza wona lawo manzi kuwe kuyokhiqiza umthombo onamanzi angolapha athi monghadi a komphe metsi ya o hlele nna ke skebe ka hlola ke tse ke tla mona. First things first, go and call your husband. Ntate wa tseba monna yena hantle ntle ha ke na yena ho ha ke na monna ka lalela ukhulume kahle kakhulu ma uthi ngizothi ke mina wena sewushade kwaze baba bahlala kanti nale ndoda elapho kwakho akuyona yakho ukhulume kahle impela wa tseba ke hantle ke bona hore ntate o mo profeta lalela Samaria mina nikhonza lokhu eningakwazi kanti umbhalo ukhuluma kahle impela ma uthi insindiso ingeyamaJuda thina amaJuda siyamazi simkhonza nina amaSamaria nikholelwa kuloko eningakwazi bontata rona moholo ba ne ba tlwaetse ho rapela thabeng ena jwale lona le re ho teng Jerusalema moo batho kaofela ba tlamehang ho rapela teng lalela isikhathi siyeza kanti sesifikile la uNkulunkulu angeke esakhonzwa kuleya ntaba noma kuleya ntaba kanti kukhona uhlobo uNkulunkulu alufunayo lo uNkulunkulu engikhuluma ngaye oqalele kumaJuda ungumoya kanti futhi kothi nalabo abazomkhonza kuzomela bamkhonze ngomoya nangeqiniso Awu Jehova. Hey. Nkosi ya ipatanga ya hao empa he Messiah ya bitswang Christ wa tla ena ha fihla moo o tlo go jesa ditaba kaofela unenhlanhla kakhulu uye lona nje okhuluma nawe hayibo helang She ran and called the Samaritans. ya njwetsitse ditaba kaofela o mpolelletse ditaba kaofela bontho tsohle tse ke di tsebang o buile ditaba kaofela e ka ba ke Kreste motho eo mohlomong ke Kreste ha ke letleng le tsona o mpolelletse tsohle maSamaria sekuyile woman ngesikhathi mangithi hamba uyobiza indoda yakho izinto zikaNkulunkulu zisebenza ngalendlela uNkulunkulu akakwazi ukuthela iwayini elisha emabhodleleni amadala indaba ilapha maSamaria nina ningabantu besiko kakhulu anihlukaniseki nesiko nigxile esikweni nikhuluma kahle impela manithi ngingumntana kaJosefa kodwa ngishilo ukuthi kukhona isipho sikaNkulunkulu eningasazi ngiyazi futhi ukuthi niyazi ukuthi ubaba wenu nguAbraham lalelani ke namhlanje lana ukhona omkhulu lalelani maSamaria ukhona uhlobo uNkulunkulu aludingayo
ukhona uhlobo lwabantu uNkulunkulu afuna ukuluhlukanisa esikhathini samanje. Ngoba ngishilo ukuthi insindiso iqalele kumaJuda. Kanti futhi thina amaJuda siyakwazi lokho esikukhonzayo. Nina amaSamaria nikhonza isiko nezinto eningazi understand. Kumanje nalomthombo niyawukhonza lona. Mangifika lana owesifazane uye wamelana nami ethi uJakobe nemfuyo. Kodwa ke asibhekeni namhlanje uNkulunkulu ngumoya. Sukani ekubambeleleni esikweni nize kuNkulunkulu okhonzwa. Haleluya. uNkulunkulu lona uyikuphila. Kanti ke futhi kunesipho sakhe asithumele kumina. Wa tseba ntho e ke batlang ho le jwetsa yona. Monna enwa ke kopaneng le yena ha tshwane le banna kaofela. Ke ba bone banna, ke ba bone, ke ba tjhentjhile kaofela empa enwa ke monna hara banna. Nnete e fumanang ho yena. Yena yo nnete e tswang ho yena. Lalelani kuncane okufanele nikwenze. Kholwani kuye ongithumile. Nibuye nikholwe nakini. Ukuze nikwazi insuku zenu nibe nokuphila okunaphakade. Ngalokho ke thathani isiphambano senu ningilandele. Hello.